Jirikindeng Police Station ki parlo ang kang Meghalaya at tumpen Longley ng kiparlo. National Highway 39 at tawar pipen Bupong LP School Japalang Swan Pavers Block at tawar kasalam Japan long ikisom. Council gate along akilit tangka KN Sukhanjan along Inud Amerikar SP lapen khotkutia oisia phanchupang lima pothak Chief Minister phan kidopen kipachini. Kardom Mid Express Birta Kithana Bangnili Wilbon Trophy Nonarjoik Tha Birtang Tonpen Meghalaya Tumpen Assam alongri nang kiparlo Nonalong West Karbi Anglong District along Jirikindeng Police Station lapen Mokoilum Police Outpost kiparlo ang kangarlo kilometer hinian West Karbi Anglong alongli nang kiparlo Non lasong thak si kedamtang arni pensitame Meghalaya asor West Karbi Anglong alongle nang kiparlo patay dopiklo sitame Karbi Anglong District Administration na tumpen longle nang kiparlo boma puthak kikham khedun asai dengpon thekthek hangjanglo lasi non lasok puthak Assam government na tumpen kikhang dun thipje phan sai dengpon thekjima West Karbi Anglong kheruni pen kat news sa pherang ke pena berta Bokajan Development Block pen kedeng pon MJ Riga Surihini Recreate Truck la pen Crate Truck sending kana baha Pavers Block atawar ke salam ponjia phan Karbi Anglong Autonomous Council MJ Kotsing Intia redeng pen phaikuni ni phai porni long ekisampon Karbi Anglong Autonomous Council MJ Kotsing Intia redeng pen long ekisampon along VDC Chairman Riso Singar pen chirap chetodun VDC Member Maheshwar Tokbi Kapui Katharpi Lawrence Terang Jai Riso Singar pen chenglok ke thekidinga tumta labangso sayang deng along chetongdun Labangso Pavers Block atawar kasalam ponji laki NH 39 atawar pipen Vopong LP School Jarpalang Sokacheleng atawar adak Iyaming tipen lam ke jai pon ke labangso kambi claim mesen pensi pachunang ji lapen apora teng pen patang ponjia phanta klardak pen than pachini pon labangso tawar tanglote rat atum kacheleng joy kepo lapen kacharli au somar tumta vecheng ahut inghan dongjok plot pu pen chenglok penang an chathan chimum pado kat news sa pherang ki anand terang penabirta Bokajan rong supi Sukhanjan along kido Umesh Gupta poinut behak claim bang Assam Chief Minister phan kido epak lopen Karbi Anglong SP lapen khotkuti thana osia phan council check gate along akilit tangka kirunga puthak langchari madi inquiry padonang jipusi pachini Assam Chief Minister aphan kilo akido along beha claim bang Phu Gupta pen SP lapen khatkati thana osia phan council gate atangka kecho kapanglim alam kapachini atengke Karbi Anglong Autonomous Council Arlokedo Lahorijan Gorom Pani Parokhua Lapen Dilai Gate along SP Alam pen Sika Kep pen Sika Thom Kep ke Enang Chiadim Sika Pharo Troxy pen Suri Sira Pharohini Akelea Tangka Gari pen Tangka Rungsi Chopanglim Abidi Klemlo Khatkati along Kedo Restaurant Hotel Lapen Bar Highway Adim along License Ave Pin pen Arunachal Ahor Pajor Chong Hulo Laso Akam along Khatkati AOC Deepak Bora Patir Pidunlo Lan Chot Kalilang Supreme Court pen Koila ke Phurla pen Jorlong Lepu Ahukum Keso Padokok Apita Bokolia Langmilia Long Koila Mate Coal Syndicate Joy pen Padosi Aron Kalipin Akam Klemlo SP Lapen Khatkati Thana AOC Aron Re Akam ke claim aputhak Prabjin pen Langchari Mate Inquiry Nangji Pusi Kachuningri Abang Phu Phaikuni ni Phai Kethom Arni Assam Chief Minister aphan Kido Losi Pachini Non malam sopor pandhin parman bir damo ington poniksina Atur Kimi outlet opposite LDRB Difu Karbi Anglong Assam 10% off in every kitchen and dining items like Hawkins, Flax, Milton, Trail Shreya Iron, etc. 10% off in makeup and cosmetic products. And grocery items.
step in. Malin Showroom. All kind of Karbi traditional and handloom handicrafts and ornaments are available here, along with gents, ladies and kids garments are also available here. Malin Showroom, MG Road, Main Market, opposite TOP. For more details, contact 9435433011. Ganj, Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason salam pontanglo. Lasinang litum Arniwang kenang sot kecu ason la penthesri alang hithi kulat along longpon ikji. Kang sirtang kejun alang, tharwe alang, theso alang, kecu ajam tu, tharmit aduk, thelua kreng, chitronola, ukthor pen chenglok ongdung hemalong akenang sot hormu longpon ikji. Dihina mo piputot birtalang wang thulo. Phai kunni phai phorni ada por phai troxia porpen harokhat kesia ro tum chipatir piponsi harokhat hawa rong phurongling ara tum anta chirap chitodun se sangtimili dikoi arwa long sodri chop phan ke pangthara sai kedeng. Labang so kapang thirpon asai ang deng along arona tang hai hoya lam the bidi sarpo suren rong pialang lipensi klardak pen lam the pachini pon la pen non kibang jimat tijong achiklo ni phai kep arni sita me sodri chop phan mesen pen pang thirpon si ardom ardi ponji puta mai long lam the chirai pon si arni kang sam por phai pho poran mesen pen bang so sai pachun pon lo laki sanglang sang di pen ke lang pensi alba atipit ka doi ta ke long pensi itung ka archulo lapen lasokar chunan ko pipon ma longria ki sungkhe ki sung lasoke donang ajoini lasi sanglang sang di pen ajoini pen sodri cho phan kang cham ingthi dere ti ke longri long para ki sung pen par pi sonsi sanglang sang di pen long ko lasi piniang deng pastari bang ni tu archu polo lasi Desember 10 tarik an bang aku rat do an singthong rong hang habi pinpo salar pensi archu ponangji pusi ni tu ceparai polo kumuti wenda Phai kuni ni phai phorni aning we por dimahasau lower half long along hearing tang rak pen hem mekichu dimahasau arong supi lower half long along phai kuni ni phai phorni we hearing tang rak pen hem mekichu birta kelong pen half long rong supi along kiru fire brigade atum pen pale dun si anso se meka chitaran pen pajok dun lo pusi birta nangli koson pen se hem mekichu long roni birta nang kilo hud an ke patni pon long lela Mid Express berita bangila pasi kang ton paniklo lain bom news channel do me thang me kurang tu